Yasia eba ni seni ye kwa ye bei bibribe dada mfifire amama adwen nyinara ye minyai Yasia eba ya binu ma fawi asia boy ebui sikenti yana okum ninu ya amama adwen nyinara ye minyai Yasia eba ni seni ye kwa ye bei bibribe dada mfifire amama adwen nyinara ye minyai Yasia eba ya binu ma fawi asia boy ebui sikenti yana okum ninu ya amama adwen nyinara ye minyai Mekai first time medishiano Sata medum Hello FM animo na me koto ade Okomfoo Kwaad33 na meken mehwe se edum ebi free KJT Sata m KJT adademo ebi free PZ ebi free KJT omo free A live show on so ba Tina bibusa mo se adade na asie ti ema nso me ye curious ma me nkopa ade kro na me hwe ekoya abrantie bi Sata afi na ne dread ne na e ban kakra abrantie bi na tika mu na ase upon bibia Kwaad na ofere ade kakra ti nipa ne betwa ho hia isa no na okwa interview Hello FM tina ontimi nsi mfrika anum na opeja anani in fact me hu say Okomfoo Kwaad33 me nso ama me manye shocked the enti ane nkofo bebre na ekope na hwe because that time na unhu no Okomfoo Kwaad33 upenipa na odi ne hu sie pa apart from say bia Santas area mo on say ye obabi e from Kwaad33 junction e ho na north asai so obehunu wo ho ena Sata ne social media nso nye common enti ansa na behu Okomfoo Kwaad33 woni no no abre mekai se mre bi na one Kwame Adinkra eye interview e wo Fox FM Sata na meti asokore mampon bobai na mefaka Sata mkra menya ka ntimi na ntifri bobai ebesi asokore mampon ansa na menya ka besi Sawaba junction efa bi besi Aboabo junction ti mi bedru Roman Hill no no ma point interview no na mepe Kwaad33 ahwe ne keke na mepe Okomfoo Kwaad33 ahwe ne keke eburo pensin sa atwem ampa manka na meboa obi asemenya menya me amanichi asemenya oba medan oya me hwie nya yie tie afeni mapie minimu pie sie me kama dwene manitwia me ha adwene esubantini munimati yenyina hwapum majo so afuma furu so ayam sadaya metemo Sata men kambiom dirigum ni anate na wo woni ma brantie we ahyase no ebi a wote no nwom keke ba wa nhunu sede no osibitie ba yen ni di ahia one on one de me se freedom ani bo Kwaad33 video no so no me ra ho ebesi ne because yemu bi de enim se wa kras wo ko ni krum aba na bra Kwaad33 kono nso no enye saa tibia we e no de koye da bi e ba ne sen abrantia ne hu tuatua ne ho so a sabi nipa hu na yepu behwe no minim se bebre na ena wi no ena drugs no na mfan ne nkosi a obetena ofie no aka de ye ode obi antimi nka ncho se kire wadwen because ene de social media ne sa ayefo to obi antimi ka ne ope memeti ade mekan eye de mepe na meka enu nto so be kire wadwen ewo sa video yase a eye de wo pe na wo ka but de bia meka asem we say ya na mpanyimfo se edin a friend mensa ebi wo obi afie da bi enye mensa
mensem omo ye kokoti omo ye ayesem ebi wo obi afie timpanyimfo ka se mensem a mensem ebi wo obi afie ti je adofo ka asem bi o se me ye kromfo bi wo fie me ya hyawo ne ebi wo fie me pemma ebi wo fie ibi ani ho ebi ne fie de me unu se Ghana ha asema ba ye be pene pomasi bre no na ye san ade petrol gu eja no a aso no mu comment bebre ba me hu no social media ebi wo ya na me reho abrantie no oni o kwade oni We don't know your real name. Tell us, what's your real name? My real name, Sisi, I'm a camera for them country. Kechi, no circle for tea. Madam, my brother for you. My brother for you. Me patches say Udian kasa ye na yeti Okomfoo Udian kasa o ma me de wo no. Any dey. Your friend Kwame, you remember. Kwame Abrefia na Kwame Asamoah na Kwame. Me di pa me papa de ma me your friend me Anaba. Kwame Anaba. Prof di ni amabi. Me pa cho ya mama. Oh. Give it up for him, he's good. Na ye dey na ultimate can bro pin same start. No cry me Ghana ni. Ghana baby am free na esiri mba all the same baby am wo bia no. Ghana asase. Ti me ginam opa yi me free. Ye you fi menye ye. Oh. Kana wa so. Asem no mama ni na kamenu bola we de ba ba jime. Mi hia lawyer. ti da bia me ka se omo ya omo wish downfall edem omo yonko ebra am robber na nei oda yama no live imprisonment no ye wo ne se de ye wo na o senkana ne maami nim so oba be ye am robber me ye sure say ebi anko ne be ma ne nyem ye no kokosei no unima wiye 1 minute ahead of us ye nimu asem metie 1 minute ahead of me me nimu asem ebi kura betimi aba say me sorry every microphone ye nimu a team because obi nima de chiemu nsem even just a second ahead of us ye nimu asem ye mpenisa enso abasa because na me ka say we say aside me mfa ne say Daddy Lumba oba Ghana music fraternity ni ma open na ne ho ne ho enna pa no kwa da na unhu no Okomfoo na unhu no ene me te say obi ka say se niema be ya onsesa ne din Okomfoo no Africa ne abibifo da bia me ka say we. But I'm not here because of that. Edin Okomfoo ne dane so nti e na ama ne me ha no. Eye. Wate. Bebre na so se fie nipa nwom na oboye no. Me life was say. Kotie adwuma je adofoto ye. Kotie nwuma kwasi ampofo aje mu toto ye na nampadum kotie nwuma omoto ye na wana ka cho sa brofo nwum no omonto nwuma ye sorofo onte brofo ntia na ye bompaye ye mu bi ye gusu a ye bompaye se niema nya yie because Okomfoo de me hwe pa ba bi abrabo no de abrantie na kwa kodura eya na me kan asem we se obi beka se bi a omwa ne ho
no kre yesoro boa de oboa no ba ma remfi mpanyimfo nso asem o kan ne se ne wo pam wonya mre ya oji wa hom yenye yi de odi wachi ode sekan ema kontima ede san no se nipa ne nyen na hom ya ugina ha na behwitwa wo enye yi tenenwuma na me boi o se wiase abrabọ no ayemi nya na kwada ka asem bi woni nwum bi mu o se osafo onsane ho ko obi anwu se fool Wasafo wansana ho ko bia mu chefu wasafo wansana ho ko bia mu chefu ko bia mu chefu ko bia mu chefu osafo me da bia me ka say me sa asem we me what typical example me papa ya Clement no a doctor operation hudu obi a papa yi bi ono ne etimi ba be fa no ne ade ne konkran no akoye operation no asan aba ba e bra papa ne yare ye no yare ketu abi ne kum me papa enti osafo nsa ne ho ube so obi atonyum obi motivate na no marriage counselor bi ane so onya broken heart ne nkofo osere no marriage counselor o cancel nkofo aware mo ma ware ye ba ono ne de to no wantimi an cancel no ho sa na tie to osafo onsa no ho enko obi anwu se fool ko obi anwu se sebe okwasia obi anu a wahunu se wuo nie yaka chem se ke asomasi ha owuo gina ha sei o se me de mekọ amana kume ubedwane wo nan murum you will run etoda ya ne kasa ne dọọso dodo Ghana for any solution asemu mam yenya solution da yedi ane se ejana aso ne ne esan ade more petrol more kerosene na ede more ni push blames and others na so bre obi kra ne nyame no na obi nyina ho ebra obi kra ne nyame no na obi nyina ho me say kwada situation we no wo mu no ye be bia hwe na emom ye ne sa anya yi a ne afre na ye biaguo because we nipa ba ko a o ma me be pa enwom mo asai say na metietie Regiroston mu ne ade no me be hu Okomfoo kwada no me sai be pa enwom mo na esan be ma mani agi metwi kasa ho because obeka ya time aragimu ba ye no na akoye brofonyom because rap na nkasa ne esua brofo no even though say regi betu ni den hip life but because abrofo ne na sha say ye de etu ni din keke ti ne esua de abrofo ne ye to betie regi nyum bi ti say keep your eyes on the road on mensa VIP mu ne ade even though sometimes they sounded like Ghanaians wabra omotonyo but kwa den na ma ye behunu say no say adoa na nkasa no onse ne ye wa adoa tie ne nwum bi ti say Okomfoo se call tie ne nwum bi ti say me ba mo nchen na matwe mo se kan tie ne nwum bi ti say Okomfoo kom adoa nkasa and odi ye typical rap ono na ma me hu say ye kasa yetimi de tonyom to beti osie na no ochina enura ne matwa bi mada pampan me pona no hwanu no wutu me pono me kohwe ya asew atadwa ne na busuakuo ye be pata asembe monka ne ntem me twa hoho ye ba ya ye hoa me asew wapam no anu age ne dross
the guy was very interesting when it comes to music. Emane Bejiji awards bebree. Kwaad33 kwan. Ujina ho saa no. Wo tutu akwan bebree. Enye kwan yo, akwan. Me kai se drum rebi ne producers mienu kon ono ho. Because wa wo benya no wadidi. Cause Kwaad de nwom ba enso fom. Adwoaye me yere yaye me mpena. Ni nwom bi te se wo che. Obo nwom bi abrante mabre ya pesa nwom no ne tie mu nsem. Yes remu. Ni aba no se de America no ye mpene saa obi mpene saa. Minim se won so won mpene saa. Denso yesi akwala ne nkosum na so wakọ wo de memfa ne se ono ana so oden ti ye betimi ahwe agia ne se ya se de mumu bi ka se drugs no wo de memfa ne se saa ti ye betimi ahwe ne agia ne saa eno ana meka ye put blames on big artists to say sa akode Shatawale, the Stone Boys and what have you. Edie na won so wo ye. Edie na won so wo ye edi aboa situation no. Mo ma ne nye kasa nko a. Na action mrem. Etoda ye lese kasa ne kakra. Cause action speaks louder than words. Mo ma yenye bibi. Na yemfa mwa. Ote bolegatanga uwo sika pa. Eho na Kwaad ewo. Ede na wo ye di aboa. Die na wo ye di aboa. Sa show ye okobo ya video ida abontin. Menye show se baby okobo show no. Even be 1,000 cities and 500 cities try the be man. Areho. Ba said the American no. Ni o pam wo nyamre ya. Oju wa home enye yi. We are sia eba ni seni ye kwa ye bei bibiribei dada mfifiri wa mama adwen nyinara ye minyai we are sia eba ya binu ma fawi asia boy ebui sikenti ya na okum ninu ya e wa mama adwen nyinara ye minyai we are sia eba ni seni ye kwa ye bei bibiribei dada mfifiri wa mama adwen nyinara ye minyai we asia eba ya binu ma fawi asia boy ebui sikenti ya na okum ninu ya e wa mama adwen nyinara ye minyai Ebro pensei sachem ampa Ebro pensei sachem nokura Ebro pensei mi firisrem menenam wiem mekam ho ana edi kanfo esu ebue twedi ampo nyameba meden sakotoko edi kanfo mayimu afirim agoronim ahwerpa mama nchena ntirim mapem ho ana monene bo mpu ni mpu edemia Okomfoo mesamwanim mudiamia mi yachia obi atmenka yasemate atua menemedom yamunamuna yani obi ani nchia mokwa na moba musro yebehia menemu to nchia timanua dunum mumu hwan na apia ayese botwe muntimi nsum afefum madwiragu mabom ho adwa Okomfoo edi paatwe yepefe yehwena pan kama ni mutentan anytime kwateme kwate a amaju tu ana medi hu agro ye piani emiam waya semobro emana no ya yehwe achi emobro die mi kire emedi mi mpabro na edi kanfo gina manimu a ya tu maguo mebo kofie kowu ufiri mu fia woni atuate no mabesiesie omna kan metie medi ajewo mate agina wo soso wo ba mamus wo
Konko to join na bompire. Bobi mo Okomfoo kwade. Bidini Djka. Bidase.